Anyang laki din! Onya, kaya't mo tigulong, ha? Ay, sana pare. Sumardeng ka kuman, jacket ti gulong. Ibagam lang, no kaya't mo ta. Dinanuganan. Ay, sana pare. Saan mo nga ilayat-layat kanya day tadanog mo. Tama nga nung madanog mo day ti rupak pare. Kunam ka lang na sinon. Ah. Saan aga po ta, agkaruba ta? Saan ka natutupan? Pare, anya ti basol ko ka. 5 basaklaan mo dito balayaw. Layat ka, layat mo ting kanya. Bawal timag na dito isang wanan ti balay may. Sige pare. Inton maminsan amok taon. Magnaak taon, ijay likaw. Bawal amag na uray di talikod. Nay, kit sa dino ngay nga rin ti pagnaak nga agawid pare, no bawal amin ay. Problema mo daytan, ah. Ha? Juan, apay alayat-layatam iti danog ni kumparem ajan, ah. Nalastog gayam. Anya analastog, inan-ano na ka? Basta nalastog. Ay na agkasta-kasta ka tamaamuan ni bakit na delikado ka. Apay, kunam kabuting ko ni bakit na. Anya lang man ni bakit na ngay. Maestra iti grade 1. Ay puunay kan amang tagibasit iti padam at tao. Katsi ka kuma, anya ka. Awan tigin na stand bakit. Sarda nga mun day tang aramid mo. Nalastog ka launa yun. Anya tinagtungtungan yung kini Juan? Awan mo. Kat no nakita kayo itay dito sa ngawanan ti balayda. Nagsabat kami lang. Nagsabat kayo kat? Awan mo. Kumusta? Kunana. May atlat ta, kunak mo ta. Day talang. Uy, kalpasan na nagpakada ako na nagawid. Paray, agawid akon. Kunak. Babay, kunana mo ta. Kat no nakita anilayat-layatan na ka. Ha? Linayatan na kaya? Saan mo ta? Ay naaglibak ka pa'y lang nakitak lang arudan. Dayjay. Naginapir kami lang bakay. San alayat iti danog dayjay. Bye-bye, ang abuswan na ka day a tao. Abus ko na sa asawa mo, bakit? Idi pa'y, amo kun nga abuswan na ka. Kayat na nga aramidan kan ka, gaputa itultulok mo mat. Ni bakit ko na ya? Takrot kan samat. Ha? Siyak? Takrot? Nagkunaking kamay? Ay no saan ka atakrot, danugam day ahwan, ikam ti pagnakman na. Anya? Danugag nga wangap-gapuna? Anya agmauyaw? Anya laki din aya, bakit? Adalaog man ti dabagakan ka, Clara, anak ko. Mapala kon mangisuro, nanang. Mabiit laang, taad na nga minakitak idikalman, ajak na gustuan ka. Anya ti nakita yung nanang? Ni Jan, laylayatan di kaaruba na iti danog. Ay, kunakon kat. Saan lang asyak ti nakakita iti dayjaan na pasamak, nanang? Nakitak kat no eksakto ati manawak iji tawa idi nakitak iti panang layat dayjay akaaruba na kini Jan. Imbagak ngarot kini Jan, nanang, ang ikat katawa na laang. Dayta ngamin akaaruba dakat. Juan tinagan na, nanang. Juan, ano Juan? Nagapo iti pamilya dagiti lastog. Nalastog dagiti naganak na. Uray dagiti kakabagyan da naglalastog da amin. Isumat ti kunak, nanang. Nagmalas kit di ngamin aya. Tanagado ti mabalin nga agbalin akaaruba yaw. Dayjay pa'y lang mat at tao tinatumpungan yaw. Ay, wan nga rod, nanang. Anya lakit din aya amal malas mi. Itaang man, saan laasyak ti nakakita iti inaramid ni Juan apan ang layat na kan ka? Adapay sa balya nakakita? Nakita ni nanang ko. Iso analawag alinayatan na ka iti danog. Saan nakmut adinanog Iso nga ita, nasken asursurwam no kasano mo ti dumanog. Tilay bagbagan bakit? Amumut adyak kayat ti gulaw. Gulgulwanda kan, sa kastapay lang ti bagbagam.
Kaya't ko, puro kapya. Bakit? Ay, lumaban ka. Ala, ag-practice ka iti boxing. Nagtal na ka man, bakit? Relax ka laeng ka di. Anyalaki din na yan. Oh, Jan. Oh, pare, kunang ba da? Kasla saan tangag, kumpare no, awagan nak langit, tinagang ko, pare. Awan kumpare katakrot. Ha, di mo ka di bagbagati kasta, pare. Tadakas ti agkarkaray. Makatandano ka kat. Ay, no kasta, agawid ako. Nagkunang agawid kan. Ururahin nak ni bagag kaw. Saan ka nga agawid? Agdinanog tapay. Mabitlaang may. Jan, agawid ka! Ni bagat ko, pare. Enton maminsan. Agdinanog tan. Isong agpractice ka analaing amakiboksing. Inayaban ka adagos, ta nakitak abut-but ngan na kamananday jay ahwan. At dalang iyar arasas na kanyak bakit. Ay na, di pa ila pinabuksitan. Di may balod ako. Adaakmat amang piyansakan kakad. Yaklay narapaap, ti mabalod bakit. Ay nagtakrot kan. Siya kung ti makarurod kan kan eh. Hingga kaya garami din, ti lesson plan mo. Iyawat mo man ki direta English a libro di taabay mo. Ha? Ay, daytoy. Ay, nagpuskuling nga English a libro daytoy bakit. Adaw. English nga ro ti isursurok a subject. Daytaman ti kaya't ko asurwan bakit. Ti aging les. Taapay anas ka na sursurwam. Ne, dakis aya makaadalak pa'y. Si kakit di may. Ala, surwan na man kiday. Uray English karabaw laan. Bakit? Bilibak at talaga iti dayjay at tao bakit. Nagtakrot. Asino, tidakda ka matam. Ni Jan Apay, di mo pa'y sinardangan. Nagmayat aluklukwan bakit. Oy, si Juan, balbalaagan ka. Isardeng munday tangar aramidam. Dagas ayakit paglulukwak lang may. Intun makaungat ken kadayjay, delikado ka. Tila sasaw. Saan arumbeng apaglulukwam ti padam a tao, Juan? Tandaanam dayta. Anyagay ti aramido nila kay mo jay salas, Clara. Agbasbasa nanang, apay ka di? Anyagay di basbasaan na. Di English a libro, apay di yung nakita? Apay nga agbasbasa. Ninanangan aya, nagado ti saludsod na. Kat basdawak lang mo't Saan kayo na masdaaw? Takayat na laang ti makasursuro iti English. Apay, saan na pa'y nga mo nga ag-English? 75 ka no ti grade na iti English idi nanang. Kat, ita, kayat na makasursuro. Isu ano at dawayap, sursurwak mat. Ay kat, lumaing to nang agsaw iti English no kasta. Isu matikad na asurwan nanang. Kunak nga ron asurwan na ti agboksing. Wano agkarati. Tapno malabanan na dayjay akaaruba ang naglasto. Ang mas kayat namot asurwan ti ag-English. Ay na, nagregat kamot asurwanan. Unay kaki din ay bakit. An-anusan nak ka day. Dagiti estudyante, maminsan ko laang nga isuro amudan. Ngamsi ka, ay na naminsan nga pulo ko nga inulit-ulit, di mo pailang nga ammo. Gagangay tamidyo dan edad ko bakit. Makaumakan asursurwan. Mala, ulitin tamanan bakit. Anya ti ulitin ta? Ye page 1 Anya, ay nagadayutan dyan. Nakadanunan tan ayang. At datan iti page 100, agsublita manan iti page 1.
Bayat ba? Ti kukuya-kuya. Wen pare, pariirak man. Ta nagpudot iyo nagtibalay may. Nakaino makbasit pare. Ay, so mulagaham nga agat arak ka pare. Bayat sa street basit deta rupa ma. Medyo kilo ka pare. Anya, ay, saan mo ta pare? Naglastog kayo di pa nagkita ka. Ay, saan pare? Influensya lang, tiarak ba ita pare? Danugan ka na talaga! Ay, stop! Look and listen. Anya? Do not try me. But nga naksama ta. I'm not care. Nita, bumugkaw ka man. Anya ti bagbagam. Stop! Stop nga! Aguray ka man! Stop nga! Aguray ka. Tamapan ko alaan ijay balay, jay kadaanan na diksyonary me. Go! Bakit? Ayan na jay diksyonary dito'y paladpad. Tapay, an-anuam jay diksyonary. Kasapula nga raw. Kaano nabayagan nga awan day jay diksyonary? Kasano anawan? Binulod jay kaanakak nga estudyante. Aging ga ita, saan nan nga insubli. Unay mo tigas tuyay. Binaybay akon tawan mo't laeng mga usar dito'y balay. Kasano ang maawatak nga, jay English nga ibagbaga day ta adyan. Ing-Englishan na ka? Huwag nga raw. Naspakan, Juan. Na, di na mang katawaan bakit? Ditakan amaaba. Aho, maaba ka sa sasawam. Inakayaban ng uncle ko sip nyo. Nanya ko mati maitulong kan ka ngay day nga uncle mo. Padamot ang norid noray. Ada manggulgulo keng kawan. Sana manggulgulo ang kail. Kay, apay garot akayat mo atiraan ta. Ikan talang iti pagnakman na. Nabayagan kay asa anak adim mandano, baraw. Ay, makadanog kay talang kail. Ada pagpraktisa na kaanakan. Oh, sinabat na kamanan day jay ahwan? Kat, nilayatan na kamanan? May kidiya ay pagtugtugawak pa kay. Kat, anya nga'y tinaramid na kan ka. Kaya't na, ngaglaban kami. Kat, nagpakumbaba kamanan? Wan ko na madagusan na. Pinadas ko nga in English. Nagatras may. Anya ti imbagam nga English. Stop, kunak. Nagatras. Idinin na yunak iti look and listen. Ad-adan na nagatras. Kat, anya ti nakakatkatawa iti dayta. Ay kit maabak ko ada di ahuan bakay. Iso asurwan nakpay man nga aging lays. Tapno mas manayunan ti armas ko kontra king kuana. Lakay, anya aramidin ni uncle mo dito'y balay. Kawan, umaylang agistambay bakit? Itemplamang kiti kabina. Naibus nanti kape na. Agpat-patimpla manen. Kat itimplaam Kaano nakaliman atasa. Sige lang, kati itimplaam. Adda ka di papanan niya. Awan, siga kitimot. Juan, umay ka na! Andan! Ha? Adda ka nun bakit? Ni, anya ti addan. Sige ba ka umaya ko ng kal! Saan ka di ani dyan? Dahil ta magmagna di ta kalsada. Wanang gal, isulan dahi ta. Kita hamti pa nagnala, naglastogan niya. Kung namlasig sigurado, amangan manood da ilumlimang ng armas na. Kita apay ko manood da ilumlimang ng armas na. Kabuteng mo ang gal, kabuteng ko. Padayam, kabuteng ko. Oray mampay bomba sa armas na. Inta ni Jayan na. Makaraman ganyak de taatao ita. Oh, Jan. Si kamad gayam, pare Juan. Good morning. Apay nga ibagbaga to'y kaanak, analastog ka kano, ha? Ha?
Sa anak mo't analasdog tiyan mo ka, tata. Nalastog ka, kunam kala asino. Bitug mo nang gan. No. Stop it. English sa mo dahil dyan bagana. Unsang gan. Kat English mo to na. Anyat di English ti danugang ka. Api adamagang ka na kayang gan. No fighting. That is bad. No. English man dahil siya ka na. Let's go home. No fighting. Apay di mo imbagaan. Ay, mali. Apay di mo imbagaan na laing magkayang nga ag-English tayo tao. Tay nalak kumamot, tay daan alibrok iti English. Apay nga nagatras kamatan. Ay, narigat ag-English, barok. Agdaringungwak, lapanawag ka na. Angkel, papanamon nga eh. Inak ituloy nga inuman si kapit baraw. Ang mga nulong mamiis, kitakan. Nyakalakit din angkay. Di na mo panawan dito ya. Makikayong kalatang kang kuana. Tapos narigli ka tayong English. Nakapuyak din abanang baraw. Anya lakid din. Agsublitan nga ag-eskwela ti grade 1 no kastangkay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay ayatan ka unay-unay talugtog. Si kalaang tinakarik na ak iti kastoy nga ayat. Kasta akmetken ka, Melanie. Ay ayaten ka unay-unay. Naidumduma ti panagayat ko ken ka. Ay na, agyaman ak unay talugtog. Awan anyaman na, honey, my love. Sapay la kuma. Ta saan to nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Ay so santo Apolos ama pasamak dayta. Isa patakken ka dayta. Agyaman ak no kasta talugtog. Oh, si kamot gayang pare. Apay. Mare, adda ka din ni Melanie ditoy? Ha? Awan mat pare. Apay, saan ka di pa'y ang nagawid? Awan pa'y nga rod. Sapay rabiin. Ay, kasangsangpet ko ang naggapoy di trabaho. Ngam nadanunak dagiti ubing nga awan kanenda. Anya? Nunap-napanan na nga tan. Unay mutten ni Melanie? Saan mat kayo may ditoy? Awagam Awawagak nga rod. Ngam inidap na mo ti cellphone na. Ay, sigurado anapan mananday di iti ayan ni talugtog akabit na. Ay, unay hindi chay babae? Sige nga rod, mare. Kunak ngamin no adda ditoy. Inak nga rodan. Napnapa na maya. Apay nga itakalaang ha. Ha? Ay kwa. Adda ngamin napatag-anapan ko inasikaso iti ilay. Inasikaso. Aging ga iti rabi kasta ka de. Anya kamatan. Panunutem ko mamot adag iti ubeng. Ururayin da kang agluto iti kanenda. Ay kwa. Ay, mabambanog ti tao nga agtrab-trabaho. Sakit kastoy pay lang ti masangputan. Ngawan tinaluto amakan. Malahuston. Di kan agnaw-ngaw. Agtugaw kalatan. Tasya akong ti agluto iti kanen tayo. Agluto ka, takanam lang. Nakaturog ang dagiti ubeng. Di da kan nauray. Rab-rabi nga umay nakasapsapulan nila kay mo. Napnapanam ngamin ay di kalman, tanarabian kamat iti kastaunay. Ay naku mare. Amumun sa dino tinapanhat. Anya? Nagsarak kayo manan ka ni talugtog anya? Tagdagari kumare. Ang mga nuad da makangagkan ka. Narigatan. Anya? Ay unay kan mare. Kasanon no maamuan nila kay mo day tangar aramidam? Ket no maamuan na. Di nasayaat. Tapno agsi na kamen. Iti kasta. Nawaya kaminton kinitalugtog may labs ko. Hoy, panunutom dagiti anak yo kan ni Roldan. Awan mo't palikot iti asawam Ngam no apay nga aramidam di kasta. Hay, jak man mo kumare.
Jak may explain. Basta, natimtimbang ti panagayat ko kinitalugtog ngam ti asawa. Nasapa pa'y mare. Tapno agpanunot ka. Saan anasaya at day tanga ar-aramidam? Ha? Naggapo ka dyan ni Panyang, kumare? Un mare, naggapu ak ijay. Ngam, pimanawa kadagos. Gaputa nagalasmutan dagiti bagbagana. Ha? Ibagana matan awas-wasa kunti ayan-ayat may kinitalugtog. Kathusto mo ti imbagana kan ka, saan ka di? Ay naku mare, iso anak ko na day jay. Gaputa umapanlaang kanyak. Anya? Umapanlaang kanyak ni Panyang. Apay ko nam. Ngamen, oray adan asawa kin anak ko. Adala tagaram kanyak, gaputa na pintasa. Anya? Sana kasken kwa na. Amanipod na ki asawa. Nagbalinan alos yang. Iso akas la apo ko nan, dagijay duang anak na. Anya? Nay, da kayumot gayam ti masabat ka o mela, nay. Apay, pangipanam ka dagiti anak mau. Ha? Ay, kwa tata. Ipan ko man ijay balay da Panyang. Ha? Apay, adamanin pagnam? Adda atata. Jakmet ipan ida, no awan papanak. Apay, agap-apply ka iti trabaho. Iso akanayon ka mapanijay ilay. Nagadumutan asal sa ludsodo nyo. Dita kayo man laangan. Ha? Rumor ka manan? Un mare, sana bale, taag-subli ak matladagos. Ay, apay, makisinarak ka manan ka ni talugtog. Mare, amangan no adda makangagkin ka. Makamu ka man lang iti biyag mo. O sige mare sikapay lang ti makamu kadagiti anak ko ha. Di ka madanagan. No addated ni talugtog my loves ko a kwarta. Ikan ka. Ay na, uray saanan mare, kwartam latan. Nay, si kamit gayam Panyang. Anya day ta imot mau. Kwa, si Daon. Napanak man gimatang iji tersina ni Nana Osang. Ipasidak man kadagi anak ni Melanie. Anya? Pimanaw matlatan nga awan imbati na si Daon dagi anak na. Ay, unay ni Melanie. Apay, napananaya. Nasabat ko itay. Salsalud-sudak no agap-apply iti trabaho. Ngem tinalikodan nakbait. Ay na, tata. Diyak ko makayatiyag sao. Ngam ay na, siyak pa yan ti madanagan kan kwa na. Gapo iti aramidon na. Ha? Anyat kahit mo asawan? Iso aka na ayon ama pan ija ili. Tagsin sinarak na kanitalugtog. Ha? Anya? Nitalugtog nga asawa ni Carla nga dayjay sauday? Wan, tata. Iso. Ne, apa niya adda ubing di taon nagyo, mare? Un mare. Agaayam da. Inyag ni Melanie itay bigat. Dagiti duwa nga anak na. Iso nga da kay ayam dagiti anak ko. Ha? Kasta ka di? Imbag man tanaanos ka tamang bambantay ka dagiti anak ni Melanie. Nga oray nagdadakos ti ibagbaganakan ka. Anyat kayat mo asawan, Rose? Kat no ibagbagana, nga iso ka no nga ibagbagam amakiwin naswasan kinitalugtog, gaputa umapal ka. Anya? Kan nakunana pa'y, akas taunay ti apal mo kan kwa na. Gaputa ure addan anak kan asawa na, adala ta agaram kan kwa na. Saan ka no akas kan ka? Amanipod na ki asawa ka, kat nagbalin kan alosyang. Anya? Kasta ti imbagaday jay, babae? Wan mare, saan ko nga inararamid day ta nga istorya? Kan maysa, saan laang asyak tinangibagaan na itidayta? Padasang nga agsaludsud kini Mare Angie, kastamot laang ti imbaga na. Anya?
kadi pa di lalaki rong asawam, Roldan? Apay, kumare? Oh, inyag ko dagiti anak yo, nga inyag nala ija balay. Ibagam kun kwa na, nga itugot na ida, ija pagsarsarakan da kan ni talugtog. Anyat kayat mo asawan, mare? Dumngag ka, di bakit mo, kanita lugtog, nga asawa ni Carla, adda relasyon da. Ita, bagbagaak ni bakit mo, asardengan na kuman, ti aramiden na amaday. Imbagak apanunutin na kuman, dagiti anak yo. Ngamgayam, napanaimbagbaga kadagiti tattao, nga ibagbagak laeng kano, gaputa umahapalakan kwa na. Anya? Ha? Anya kumati apalakan kwa na? Ti kinalalakiro na? Ay, si bibiyag kapay laeng nga asawa na? Ngam isuksukat na kan? Ha? Kasta ka di? Anya? Diyak kayat nga agsao iti kastoy. Ngam gaputa kastagayam ti ibagbaga na. Ay na, maruruda ka talaga. Awanan ka itibain si ka, Melanie. Kalpasan ti amin a kinaanos ko kan ka. Kastagayam ti ibagbagam iti tattao nga umapapalakan ka. Oh, anya kumangay ti apalakan ka. Ti kinalalakirom. Kasta ka de, ha? Mare. Tunggal adda papanam. Siya ti mangbambantay kadagiti anak mo. Numaawanan kayo, da kami ti pagutangan nyo. Ngam kastagayam ti ibagbagam kontra kanyak. Mare, pasensya ka kuman. No ti panagkunam, kat umapalakan ka, gapot adda gusto kan ka. Daytoy ti tandaanam. Cheap item attracts more buyers. Maawatam dayta, ha? Melanie? Anya? Siya kung ti makamu ka dagiti ubeng. Naisagana kung dagiti kawas mo. Agtalaw ka no iso. Roldan, saan kumamot akas na? Saan napud no ti bagbagaday di apanyang? Ulbud day jay. Ulbod nga. No adda ti ulbod. Sika, nagawan na bain mo. Roldan, sikatay ayatag. Saan ko nga ayatan day di atalugtog? Mamati ka kumakanya. Sardengan nakman si Melanie. Ala, pumanaw kan. Ang mga nuan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Anya? Si kamit gaya Melanie. Pahingay nga aglup-lupyas metenday takawis mo di tabag nga imet mau. Ha? Siguro, pinagtalaw na kanila kay mo anya. Amo, Melanie. Kanayo nakman ngagdangag iti drama nga anya lakit din. At danangag ko'y di namin sa nako nana, kabit pa more. No apaymet nga minadi kay lama kontinto iti asawa yo aya. Anya aya ti kinayat mo iti dayjay atalugtog. Nakaalas ti ugali na. Anya? Nagsingpet nila kay mo. Naggagait ka na ambisyon ha. Ngamin sukat mo kit din iti dayjay atalugtog babae raw. Ne, si kamot gaya, Melanie. Apay dagita bag nga imot mo. Kan oray la aglup-lupyas dagita kawas a kargana. Pinagtalaw na ko nila kay kumare. Mare, diyan ka muna niya taramidag. Di na kayatan ngagsubli aki jay balay may. Amo mare, kasla ka la nagala iti bato nga impukpok mo di taulom. Nagsingpot nila kay mo. Ngamno apay pay lang amin ana aramid mo nga insukat iti sa bali. Anya nga ita, pinagtalaw na kakit nga rod adi na oras. Mare, mabalin ka di adi tuyang pay lang balayo. Ha? Anya? Ay saan mare? Diyak kayat adito'y kabalay ang makipagnaad. Ha? Makikabit-kabit kan tumot ngamin? Anya nga ita? Ala kabit pa mor. Anya lakit din aya? Nitalugtog ti pagkamangam. Sigurado akayat na kadayjay.
Apay nga may kapailangan dito balay mi, si ka Melanie? Mare, pangasim kumamatan na. Pakawanan na ko, ma. Sika tinagar-aramid iti pakarikutam. Iso ang makaammo ka amang solbar. Di ka kat mangiramraman. Mare, pangasim kumamatan na. Taditoyak pailaang balayo ang makiturog ita arabi. Alan, awanan ti amo ka papanak ita. Anya? Kat mapaning ka ija ayan daya at talugtog mo. Iso ti pagkamangam. Siguradong agragragsak dayjay no ijay kabalay da makipagnaad. Mare, saan mo't amabalin? Tasimang putan tay asawa na naggapoy jay abroad. Anya? Kat anya ko mano simmang petan. Kat mainayon ka ija balay da. Total nagpuskol mo tarupam. Iso nga roday ta ti karir mo. Ti agbalin ang kabit. Ti mang dadaol iti pamilya. Isa ka ba alam na ita? Ore adda di asawa na. Agpamarang ka nga awan amom. Kas labis friend kayo laeng kas jay. Nya. Apay ngayon may ka dito, yung Melanie. Wow, awan namin pagturugak ito. Bueno, papagayam. Tinawagan iti hanay. Ditan Amangan tinaggibusan no, ti adda may makangngag sapay a Narigatan. pakasaritaan iti biyag. Ala, agawid ka. Dito'y drama Di ka matulungan tayaw. ita. Anya laki. Amumot nga dan ni bakit ka. Amangan dumakadlaw. Kasano ang ngaruditan? Kadi na kun kaya't apagawidan nila kay ko ije balaymay. Ay kat makaamukan Mabalin mo't amaturog kalatan, igid ti kalsada. Anya, kalpasan ti amin. Kasta lang ti bagam kanya. Sana bali. Saan ka mo't anadalos? Tapno na dalos mo't ti pagturugam. Okay laeng ken ka. Uray sa dino dita. Anya! Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Anya laki din. Anya ti kunam kumare? Maumumakan kinilakay mo? Un mare, pudno ti ibagbagak. Maumuma akon ang talaga kan ni Rodolfo. Awanan ti ayat amarikliknak para kan ko ana. Ngamin, di na ammo ti makuna sweetness iti agasawa. Anya? Amangan kit dimot. Nga iso nga ibagbagam dayta, gaputa ada pa kain-inlabam asabali. Saan mo't mare? Si kakit dimot. Apay nga rod akas ta ti ibagbagam. Awan mo't ti amok asaan anasaya at nga aramid nila kay mo. Tapno ibagam ti kasta. Ha? Saan ka basta-basta ang mauma kinilakay mo na awan ti makagapo? Ay na, mare. Agpanunot ka kumaan na imbag. Saan nga ay ayam ti asawa? Asukatam laeng no nauma ka. Ne, apay, di ka kadipay agawid, kumare. Rabiin, kan agtudto daw. Ha? Adda ti umay abagyo ita, kumare. Agawid ka kit din. Taing ka agsagana ije balayo. Kasladyak kayat nga rodin ti agawid, mare. Maumak at talaga ka ni Rodolfo. Makita lang ti rupa na kat. Maikatan ti ganas ko. Pa? Oo na yan, kumare. Kunamla ang dayta at ada pa kain-inlabam asabali. Ala, ingkakot agawitan. Taamangan no gumigsapay da ito'y tudo kat di kan makaawid. Ne, si kamat gayam kumari panyang. Rabiin, kan agtudtudong, ngam pumanag na kapailang. Naggapo akman iji balay da kumari dunang. Ha? Imbes na panak ijay, tapno i-share ko kun kwa na ti parikot ko. Ngam kaslaawan mat bibiyang na kanyak ako mari na. Anya nga min ti parikot mo, aya. Ay na, tinapayag a parikot ko, maray. Nilakay ko. Maumuma ako na talaga kun kwa na. Anya? Un maray. Kunaklakit din no matulungan nak ni Donang. Ngam saan mo't gayam. Asino mat ngamin timayat at tumulong kan kamare.
Isulaan nga ibagbagam day ta, gaputa in love ka kin ni Guryong. Si kamot mare, di mo kumamot pigsaan day tangiwat mo. Amangan wada makangag, narigatan. Ay niya! Apay nga ita ka lang, sikapan niyang. Nagpigsa titudo, adda ka itirwar, apo managna. Anya? Di nakman kasarsarita, Rodolfo. Awad timod ko ang makisarita kan ka. Anya? Mabit man lang. Anya ti parikot mo ya. Apay akasta ka matan. Kung ka di nakasarsarita, di ka lang makaaawatan aya. Ay na! Ay, nagpigsamutan day ti atodo na. Kan naglamukan. I-chat ko man pa'y ni Guryong. Ibaga ka good morning. Good morning. Oh, aday ta. Oray klaangan, ti-reply na. Ala, ingka nga ro din alaan di nateng, nga da iji lababo. Ta iluto ko, anak ko. Nanang, brown out matan. Nagsipngat dito'y unag. Ay, wan nga ro da anak ko. Ala, mabit laang tamang sindiak iti kandila. Uwan nanang, tani, saan ang makita ti maaramid dito'y unag? Anyamot tinday ta akuryente. Amuda ka sa pulan ti tattao ita. Nang runa ta da bagyo na. Ngam inidapdamutan. Anyamot ti kastoy. Manon nga oras ti naglabas. Ngam awan matla kuryente. Kat, anya nga rot ti maramidan tayo nga ay. Nagpigsa nga rot ti tudo kan angin. Marurudak man no kastoy laang. Awan internet, awan pa'y silaw. Sakit, saan pa'y anak ka-charge ti cellphone ko? Ay na, anos tayo ka di bakit? Saan ba't nga importante dagiti i-chat mo bilang? Tinapatag, kat ti safety tayo. Anya, saan nga importante dagiti i-chat ko? Ha? Di ka man agsao iti kasta, Rodolfo? Aniya? No addaman ti ba nagkasan nga importante, si kadayta. Makapasuron, awan lang aro dan internet. No anya pa'y ladita ti bagbagam, makapasuron na talaga. Nay, apayan nanang. Kasya kay matan at akurukurang na sumanubli dito'y kusina. Inton kwan, napan kayo manan ije silidyo. May isa ka mahal. Di nakpagsasawan iti kasta, Amang ano si kati pangipapasak iti pungtot ka, Anya? Apay ka di nanang, anya ti parikot yo. Marurudak nga ro, awan kuryente. Awan silaw, kun awan internet. Ay, na yun ay ati kastaw. Napatag ka di unay ti pangusaran nyo iti internet? Totoo na. Marurudak kaya kastoy, no adda internet. Anya? Makapasuron na talaga ti kastoy. Nang rugi idirabe awan kuryente, aging gaita. Kulasa! Umay ka man ditaw. Apay ka di nanang. Mapan ka man ije karo ba? Ing ka man kitaan no ada silaw da? Ang mga no da tayo lang ti awan silaw na. Ay, maruruda ka talaga. Anya? Ha! Jakon maanusan at talaga ti kastoy. Ay, no sumangpot laang ti kuryente. I-post ko iti Facebook ang nagbuntog nga agsipadag iti lineman. Ay, masuruna ka talaga. Apay, talaga ka di ngawanan ti maawatam si kapanyang. Amumat anapig sa ti bagyo, namday tapay lang kaawan ti internet ti parikot mo. Makaisawang ka pa yan ti sana nasayat. Marudak. No kasta nga rod, rumwar ka tayong katulungan dagiti linemen amang isim pa ka dagiti natumba apos ti kuryente. Iso ama pukpukaw ti panagayat kukin ka.
Gaputa kasta kang agsasaong. Anya? Kaya't mo asawan? Uray saan anasaya ater aramidem? Kat saan ka adilawan? Kasta ka di? Pumanaw ka man dito abay ko. Tama nga nanya ti maaramid ko kan ka. Yawanan bain ang babae. Tila impopos na matan iti Facebook. Asino ti ibagbagam? Ni Panyang kade, kumare? Wan mare, ay na, kita man da iti impos na iti Facebook. Ibagbaga na matan akas lapag o nga ang trabaho dagiti lineman. Iso anabayag anagsubli ti kuryente. Kaskan kwa na ti tao as ana makaawat. Ay na, masabat ko la da iti ako marita. Talaga at pagsasawak tawanan bain. Una, bagaam, barang maawatan na ti ibagam. Ay no, may stress akman kumare. Apay aya? Nakita kami jay post ni Panyang iti Facebook na. Nakita mo't laang. Wen kumare, kaluklukat ko pa'y lang iti Facebook ko. Gaputa kad adda nga ro ti kuryente. Nga miso ada gusti nakitak. Ay na, makapabad trip. Uwan nga rod, kumare. Anya ngay nga rod. Awan maaramidan tayo no kasjay at talaga ti katatao na. Saan ama kaaw-awat? Wen matkit di ngam nalabas day jay ngay naramid na. Agasam, ibaga na nakabumbuntog dagiti lineman amang isimpa ka dagiti poste anatomba. Ay no, makapahay blood! Nasaya at mata nagsabat ta dito itersena, kumare. Apay akas ta tilangam amang kisarsarita kanyak maray. Kasla kumilaw day tamatam. Ha? Dinak maangaw akas ta, mare. Tanasakit at talaga tinakam ko kan ka. Apay, anya ko matibasol ko kan ka. Ay na, nakitak jay post mo iti Facebook. Rumbang kadipay nga i-post mo ti kasjay. Oh, apay amakibiyang ka iti i-post ko ngay. Kat kayat ko nga rod nga i-post. Anya iti maramidam. Anya! Mind your own business. Ay, anya matan ti kastoy. Amin matan apapanak, sikat ti pagsasaritaan da. Anya? Gapo iti impost mo iti Facebook. Nuan ya lang amin ti parikot mo aya. Naawan lang ti internet, adun ti saom. Pasig pa imat nga kakasakit. Kat, anya nga ro ti kayat mo nga ibagak, palakpakak ida, gaputa nagbayag da nga gargaraw. Anya? Rombang laang kadakwada day jay, tapno agnakam daman mat. Amuda ka sa pulan launay ti tattao ti internet, agbuntog-buntog da pay laang. Anya? Ay, nasayata na sabat ka. Kumarek, analay ngagsao. Oh, anya mo ti parikot mo kanyak, sika abakla. Hoy, Panyang! Adda ka din na itulong mo nga oray basi tabanag. Uray dito'y barangay tayo lang, ha? Adda ka di? Amom, kumare. Nagmayat ka kumatong paan, iti kastaunay. Tapno mo man niya. Saan lang nga dito'y barangay tayo, tinabagyo? Ha? Ti amom siguro kat may salanga poste tinatumban niya. Iswati amom kat nalakalaang para kadakwada nga isimpa. Anya ka maten. Dagiti linemen, mapanda agi simpa iti natumba a poste. Kas kadagi kat iti kayo anatumba iti kalkalsada. Saan analaka da iti atrabaho? Saan da sigurado no makaawid da pa'y asibibiyag? Ngam sika nga dalangi di balayo nga agurura iti kuryente sa uka sao? Ha? Kitaan kumamit basit kumare? Saan kumamit kasta? Ken may isa? Mabalin mo met nga i-message no adda kayat mo nga ibaga. Sana masapol nga i-post mo iti Facebook mo. Ipadlaw mo met apapansin ka. Anya? Saan ko mga agsakit tinakam mo iti dayjay abakla?
Ngamin, pudno na kiti imbaganakan ka. Si kamot, Mare. Agyaman ka, tadi nakakatinong pa. Sapay no niya ti ibagana dayjay aramiden na. Ay, No apay ngamin, anapanunot mo nga agpost iti Facebook. Kasla di ka agpampanunot. Nasakit laang tinakam mo? Gapo iti kaawan ti internet? Gapo tadi mo maichat ni Guryong saan ka day? saan mo't, kumare? Anya saan? Kat isulaang mo't ti makagapo. No apay nga nagpakunik ka iti wifi. Tapno ka na yun mo ama ichat. Mare, day tangiwat mo mo't mga numangag da. Oh, apay nga da ka dito balay. Apay adi ka mapanidya ayan damait. Nagluto da ka no iti pansit kan nagpalitsyon da ka no. Birthday nga min di anak na. Saanon? Ha? Tapay? Itaman pa kasta ka? Imbis asikatin numero 1 nga da no kasdi nga dapas kain. Mabayin ang kadagiti ko kumareg. Amin naman dun, kat kastaonay ti ungat da kanya. Ha? Ay ket, ano sama? Basol mo. Basol mo no apay akas jay da itaken ka. Ha, gapulang iti kawan ti internet. Ison ti saan nyo nakikinawatan ka kukumare. Ay, Ita, nagsublin ti internet. Ngem di mon maisubli ti sigud alinangan nyo kadag iti kukumarem gapo iti ugalim. wan lakay. Naamiris ko, asaan anasaya at dayjay nga inaramid ko. Iso, apakawanan nak. Ay sana siya ti pagkidawam iti pamakawan. Mapan kay di ayanda. Isuda ti kasaritam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Pali Elmel, masikog magam ni Emma. Iso aya, pare. Kay tuwan pale. Asino nga tinakasikog kan ko na? Nekano pali David. Oo, imposible mo dito pare. Ay na, patyen na ka di pali Elmel. Nakita nga lud amis mo adakkel ti tiyan ni Emma. Ket ididinamak ko ti kabsat na. Imbaga na amasikog ket ni David tama. Kasano na pasamak da ita? Kano ka na yun da nga agapa? Ay, amumon apale. Damagim to kadakwada no malanamit Sigamot pare, ipagada mayaman. Ay na, unak man saan akayat ni pare David ni Emma. Yay, nasikugan na magaya. Gamit ti masabat ko, Emma. Wanya, siya, gaputa saan aninanang ko tinasabat mo. Anya? Kati sumat, alangan mo't aninanang ko ti masabat mo. Kat siyak nga ruday to'y, tamasapol nga ibagam, asikam gayam ti masabat ko, Emma. Nala, pasensya ka na, Emma. Ay na, nagalis ti dalan. Agan-anlad ka, nang runa tamasikog ka. Anya, api nga mom, sip-siputang tibiyag ko, anya. Ay na, saan, Emma? At dalang nakaibaga kanya. Kanawa mo ti dakes na itimbaga. Ta kinunaklaan nga agan-anad ka. Oho, style yukit di ang kaaruba, Day tala makibibiyang itibiyag ti sabali at tao ti amuyong aramidan. Anya? Ni. Nimit Emma da ita. Hay, Johnny! Ay, susapa. Talaga, chismoso ka ba niya? Sus. Kasla tigli mo da ita, babae. Apa ka de, Emma? Ha? Sikatin nang ibagakin ni Elmer ang masikuga kanya. Anya? Amok asika, gaputa si kalaang tinang ibagaan ni David. Apay, anya ka di ti makagapo, tapno masapol nga ibagam iti sabali at tao?
Ay na Emma, awan met tidakis na. Nga puta di mo met lama ilibak na ita. Dumakdakil ta tiyan mo na Katuray Wano? Nasakit tinakam mo, tamasikuga kon. Ha? Amangan mat no aggusto ka kanya. Anya? Amangan mat no nasakit tinakam mo, gaputa saan asika tinakasikog kanya, Juni. Ibagam lang nga. Ay na. Diyos miyo galapon, Emma. Agbain ka mamit iti dayta. Haha. Jakla pagan ano tikasken ka babae. Akasla san anagsagsagay sa iti mano alawas. Anya? Anya timbaga ni Emma ken ka pare. Nasakit tinakam mo. Gaputa saan asika tinakasigog kanwana? Ay na. Jakla pampanunutin ang masikog nasipat ko man. Uy, Johnny. Pangaasin ta di mo aramidan dayta. Makabasol ka laang. Amangan no si kalaang tinagginawan na. Anya? Asus pare, delikado. Ang mga no si kanto ti karuprupa dyan anak na. Pagsilusan na kanto ni pari David. Ay, pakpakawan! Ay, pagan ano kumadya nga Emma. Lipstick sa lipstick. Nga di mat agbrabas hertit. Ala, bye-bye yun. Sana bale, tabaga akto ti kasinsin ko. Di ka masaksakitan na Remy. No, ibagbagami, tagpaiso ka. Kasla di na ngamin pasikaso ti bagina. Ay na, amok daytan pare. Talaga adi na ammo ti proper hygiene akmunada. Kahit, ayan ti planom ita pari dami. Ay, ni, abayan ba rin? Agsinahay ka mo tag. Awan mabalin ko. No di dinak ni Emma, pare. Ay, rumbang lang nga pare. Tani, masikog mo tag. Uwan nga rod, pare. Apay amalidayan ka pare. Di ka di maragsakan, ta mga sawa kan. Ay na. Jack ay ayatan ni Emma. Nabarte ka lang minili. Ay na, tay takit ti malala itinalaos una pa nagbarbartag. Ay, uwan nga rod, pare. Ano sa mabare, anyakay nga raw at daditan. No choice, pare. Dayjay to mga nga Emma. Apay nga nasimurot kanya. Uray ko man, di na intulok nga na mapasamak ka na kami. Sika mo pare, saan na mabalin ani Emma ti pabasulan? Kaputaan nagayatan nyo adwaray ta. Saan arasunday ta kinabartag? Iso nga ita, takdiramlatan ti responsibilidad mo kas ama. Agdan na kayon kini David Emma. Iso asuruan mo tan nga ornosan day tabagim. Na, taagin lalaing kamot, Remy. Anyat pa nagkitam di tabagim, nakapimpintas kaya. Ay na, saan aday tati kahit ko asawan? Ti kunak, ornosan mo day tabagim. Tapno mo't may ayaw kan ka ati agbalin nga asawam. Adula amin dayta. Apay, ay ayatek ayamat ni David. Saan na niya? Kat, apay nga rod nagpasikog ka kan kwa na. Alaman? Ha? Ay na, Emma. Agdigos kamot uray every other day. Kan, punggusam na tabuok mo. Ngamno di mo kahit agpunggos, agpukis ka. Tapno saan ka nga agrup-rupa, abakat? Ay, unay kan, Remy. Makapasakit kamot itirik na. Di ka di masaksakitan, Emma. Ibagbalak laang daytoy, tapara mo't laang iti pagsaya atam. Nakasangpot ka gaya man, David. Uwan, nanganakon. Iso ngayong kalatan mangan, no saan ka pa yanangan. Anya? Ay na Emma, anya day talangam. Urnusim mo day tabok mo. Si kamot, David. Kanayon mo apasakitan day tirik na. Ay kat basol mo nagbalin kang arsagay. Agdenden natan kas agasawa, David. Iso asaan kumamot akas taa. Ay na, di kaya ayatan Emma. Iso adi kan mas daaw, no apay akas tuyakin ka.
Addan anak ta, David. Iso asaan arumbang akastoy ta iti tunggal maysa. Ditakan. Ay, anyan di kastoy. Inaldaw kadilatan nga agsubsubang kami. Kumusta nga iti biyak ti adati asawa na pali? Anya nga asawa sa sawamot pare Johnny. Naa, kit isumit. Apay, panagkunaw ka di kit single ka pa laeng. Single pa lang. Kaputasan kami pa nagkasar ka ni Emma. Ay na pali, kasal mo kit din ni Emma. Kaasimit, adan anak yo. Asino mga iti mangikasar iti dayja babae. Kano di na amot sa gaysay. Anya? Kitwan may pare. Saan pa yaman nagdigos ah? Ay na pali, anyan ti kastang alamid yo. Nun ni Emma, istoryain na ka. Katsa ka, istoryain mit ni Emma. Asino nga ti husto ka na kayo atwa? Anya? Wan pali, iso nga unusin nyo kayo din ti bagbagiyo. Laglagipin nyo nga dan anak yo kaasimit di ubiyang. Apay amay may sa akilo abagas ti ginatang mo, Emma. Wala, taisulaang mati kabailan ti kwartak agatangan. Apay, di nakainig ka ni pare David. Ay na, ni David pa'y mataya ti pang namnamaak. Awan tinamnama iti dayja a tao. Anya? Katwan, arak laang ti amuna agatangan. Iso abagbagaan nyo man. Ay na, sika ati mang bagbaga ta kabalay mo ka nga raw. Hay, anya kayo matan. Awan pa'y mati kunayo at tumulong kayo. Sa bagay, kay kayat yukid diyan niya. Tamairamraman kayo iti gatgatangan na nga arak ken pulutan. Tagpapada kayo mat nga arsab iti arak ken pulutan. Ay na, Emma, agawad ka kidin. Tanay, nagadumutin tinay bagang. Reme, adaman damagakan ka. Anya ka di dayta? Apay, talaga ka di akas di ni Emma. Ha? Apay ti kasinsin ko. Apay, talaga ka di adi na kayat ti paisuro. Ay na, kunaklaki din niya ti damagam. Ang, wan, talaga nga ugali nan sa tisaan apa isuro. Jak nga rod amo no apay akas jay. Isumet lagayam ano may papan iti proper hygiene ti bagak. Agungot adagos. Kan kunak nga ing kami agpaparlor ta ilibre ngam di namot kanya. Ay, dayta nga rod ti madi iti kasinsin ko. Di na amo nga asikaswan ti bagina. Kan ti madi, jay kanayon nga ibaga na adi na ay ayatan ni David. Nga masikugmat manan. Anya? Kanayo na nga ibaga dayta? Wen, Remy. Iso abinagaak asaan ko maakas jay ti sang kaibagana. Tamanay nayunan mo ti anak da. Kumustahan ti panagdandan kini David, Emma? Hey, jakam mo. Saan anasaya ti panagdan nami? Takasla saan kami mo't nga agasawa? Anya? Wen matremi. Katno dinak pay mat agkan. Anya? Katwan mat dinak arakupan, dinak agkan. Anya kanuma ay dayjay. Ay na. Jak amo kada kayo, Emma. Agtungtong kayo adwa, maipapan iti dayta. Hay. Kan may sa Emma. Amang ano day talangam ti may sa adina kayat kan ka. Napintas ka matkat. Ngam kurang ka lang amin iti panangaywan iti bagim. Agdigos ka akanayon kunak. Kan agsagaysay ka. Kan agtoothbrush ka mat Anya. Wan, Emma. Kan may sa. Di mo ibagbaga di mo ay ayatan ni David.
Tani, masikog kamot gayam. No saan mo nga ay ayatan? Anya ngay nga ro ti set up yo. Housemates with benefits kas jay? Anya! Pudno nga ta tinadamag ko pare. Nganya, nagsina kanumitin da David akan Emma. Anya, sapay manulah ang abulan idi nagpasgay ni Emma. Ay unay mitten takas tabale. San ama awatan no niya talaga ti palikot da. Un nga ro, no agsaw ni David, di na ay ayatan ni Emma. No agsaw ni Emma, ibaga na adi na ay ayatan ni David. Ay, talaga ajak ida maawatan pare. Tangay nagsubli kamot laang dito'y dagusyo kini Emma. Urnosan nyo matan ati bagbagiyo, David. Ha? Kasla kayo laubing. Aga pa kayo ita. Agkapya kayo manin inton bigan. Anya lakit din aya. Rime, Panunutan nyo mo't lagi ta anak yo. Talo laang titawan day tamaysa. Day tamaysa mo't 2 taon na laang. Apay, di kay lamaasyan kadakwada? Remy, kinapudno na. Masikugak manin ita. Anya? Wen Remy, 2 bulan ng tisikug ko. Ay na, nukasta nga rod, ornosan yun ti bagbagiyo. Tani, umad-ado ti anak yo. Ngam kitaan nyo mat Ag family planning kayo mat. Tapno saan nga agsasaro no unay ti panagsikog mo? Remy. Agsingsingpot kamutan David. Saan aray ta agbarbartek ti unaam, taadan anak mo. Kat si kaamot Emma, adala mo ti proper hygiene. Tapno tuladan mo, dagiti anak mo. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Hay, di ka man nalao, di kasi ka, Mercy. Ay na, kankantaan kayo nga rod kin ni David. Ay na, di ka man dita, Mercy. Masurunak lang. Amay, nagsinublan kami ayakit saan man. Kano nagsublin, ijay dagus mo. Ipagpagapuklaang iti anak mi. Oo, di ka ban. Amok kaya't mumulaang. Ay na, sana niya. Jack ay ayatin ni David. Di mo ay ayatan. Ngam nakatalo kayon, iti anak. Anya? Ay na Emma, tanangem ti panagsasaom. Tama ibabain ka laeng, no di mo alwadan ti tabas day tadilang. Ay na, David. Data ti pagsasaritaan dagiti gagayim na. Ha? Pudno ti kunada. Agbalinton atallo ti anak na. Iso anasken nga urnusen tamat kuman ti bagbagita. Ay, wen nga rod, Emma. Day tamo ti pampanunuta. David, Agbalbaliw tan, Emma. Agsingsingpot tan, para iti anak ta. Kin igaid kon agtrabaho. Tapno kalay satan. Kat agbiag tayon to naragsak. wen David. Adalam mo ti proper hygiene
Emma, tapno pleasing kamot akanayon iti panagkita. Wen, David. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ditoy drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.